Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu mempraktekkan maqam jiharkah pada surah Al-Kautsar, lanjutan dari pembelajaran kita yang lalu, yaitu pada surah Ad-Duha kita sudah mempelajari dua maqam yaitu ras dan sikah. Ya, insyaallah sahabat tilawah kita ambil contoh jiharkah pada surah Al-Kautsar. Ya, maqam jiharkah terbagi kepada dua tingkatan nada. Yang pertama awal maqam jiharkah, kemudian yang kedua jawab jiharkah. Baiklah sahabat tilawah, langsung saja kita buka surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awal maqam jiharkah. A'tainakal kautsar. Ya, coba kita perhatikan. Ya, kita putar. A'tainakal kautsar. A'tainakal kautsar. Kautsar. Ya. Coba kita perhatikan lagi. A'tainakal kautsar. Kautsar. Ya, sahabat tilawah rahmatullah, kita lanjutkan jawab jiharkah. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya, coba kita perhatikan perkata. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar, kita turunkan fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya, coba kita perhatikan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya, kita tarik abtar. Ya, coba kita perhatikan sahabat tilawah. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya, sahabat tilawah rahmatullah,
inilah contoh daripada jawab Jiharkah. Dan alhamdulillah sahabat tilawah, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan pada surah yang lain. Mungkin sahabat tilawah kita praktekkan pada ayat yang sedikit panjang, agar variasi kita bisa kita praktekkan. Dan insya-Allah sahabat tilawah, saya doakan semoga qari pemula yang baru belajar ilmu tilawatil Quran, semoga selalu istiqamah dan insya-Allah semoga mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.